Tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Reka njye nawe tubwire Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuti pole sana. Nyuma y'ibikorwa biremereye bakoze kuri Iran, bazi ko bishobora gutuma bakangata Iran, Iran igendere mu buryo bwabo kandi ngo bagendere mu nzira zabo cyangwa se wenda bumve ivyemezo zabo bavyubaye. Iran yatangiye guhananura indege nyinshi zibasiriye ikirere cya Tehran mu masaha y'ijoro. Ni mu gihe kandi nanone andi makuru yemeza ko izindi ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hormuz bakomeje guhura n'izago biremereye. Nkuko amakuru abivuga, Iran isebeje Amerika na Trump ufatanye n'Ubushinwa Hormuz ngo ntabwo agomba kwitunga gatoki. Ndavuga Hormuz ni Iran binyuze muri bwana Bas Alechi wavuze neza ko kuri ubu ngubu icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka bakizi kandi ko badashobora kukibemerera na gato. Muri make Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kwikigita zigaseka. Icyo Iran yapanze irakizi ndetse n'ikigomba gukora irakizi. Kuri ubu ngubu intambara yo mu karere Iran ifite mu biganza byayo uburyo bwo kuyirwana, kariya gace bazakarwaniramo kandi gutsinda biri mu maboko yabo. Ibi ngibi rero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago zizumva, ngo nubwo basubiye inyuma muri Hormuz ariko n'undi bacyafite ubushake bwo kuba Hormuz yafungurwa ikagenzurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwato bugatambuka kandi bikaba ngombwa yuko aribo bagenzura uko ubwato butambutse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizibashe guhagarikirwa ubwato, ahubwo zihagarika ubushobozi bwa Iran ku mato yose yaba ya Amerika n'inshuti zabo, nyine kugenzura ibera muri karere, gushyiraho imbaraga ziremereye no gushyiraho ubushobozi budasanzwe, byose biturutse kuri bo. Hanyuma andi makuru akavuga iki? Andi makuru aravuga yuko indege ya Amerika, zimwe mu ndege zikomeye za tanker, yaba yaturikijwe n'ubundi na Iran mu gice cyegereye n'ubundi umuhora Hormuz. Aya makuru ndaza kuyakubwira nyuma y'itangazwa rimaze gutangazwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga ko bibasiriye ubwato bwa Leta Iran kandi bamaze kubusenya. N'indi nshuro bagiye gukomeza kuri ibishaka nk'ibyo ngibyo ngo bahagarike Iran ku cyo bita ubushotoranyi bwayo, kuko ngo ntabwo bashobora kwihanganira aka gasuzuguro ka Iran. Ariko iyi ndege itwitswe n'itangazwa rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabihuza dute? Kanze tubirebe kamwe ku kandi kubiri kuvugwa kuri tele. Burya iyo hari ikibazo kimenyekanira byanyabyo ku mirongo y'imbere, niho tumenya ngo byagenze gute, twimbitse cyane mu makuru ari gutangazwa. Ntunyemerera nkaguha ikaze, turareba neza icyabaye ni giki, tamenya neza icyatangajwe ni giki, tamenya neza niki kijya mbere, tamenya neza uko byagenze. Jewe ndi umuhungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nivyo kaduye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nabyo biri kuvuga ko ibintu byagenze. Iran itangaza amakuru, Amerika iza iyahakana, ariko nyine olingate icyavuzwe ari igihe kiba cyabaye, none wabikwepera he? Ingabo zo mu kirere za Iran zatangiye gukora akazi gakomeye cyane muri Hormuz, zangana n'ibitero bikekwa ko ari by'indege zijya pilote mu gihe cy'ihungabana rikomeye muri karere. Habaye imirwano ikomeye mu kirere ubwo Iran yerekanaga ko yiteguye guhangana n'ibikorwa byose byo mu kirere, nubwo byasaga nkaho nyine isi yose yizeye ko akarere kari mu guhagarika intambara. Ariko Iran yo yagaragaje neza ko arabashatse kuyataka, nayiti we are ready. Abatetsi ba Iran bavuga ko systeme zabo zo kurinda ikirere zashoboye guhangana n'indege zijya pilote zigwatumye mu kirere za Keshot, ahantu hakomeye cyane muhora Hormuz. Abayobozi bo mu ntara ya Hormuzan bemeje ko amajwi akomeye yumvishwe y'ibisasu biturika ari ingaruka z'uburyo bwo kurinda ikirere bwo kwirwanaho baturitse za drone zaje zibasira umuhora Hormuz.
ku munsi wa tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse icyo bitaga Project Freedom, uburyo bwo guhagarika amato ndetse no gutambutsa ayo bashaka. Bahagarika leta ya Iran banyuze muri blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse batambutsa yendi yose ari mu kigobe cya Perse anyuze muri Hormuz. Ubwato bwabo bumaze kuraswaho inshuro zigera kuri enye zose na Iran, bahise basubira inyuma. Ni itangazo ryashyizwe hanze na Donald Trump ngo kuko bari gutegereza kuganira na Iran. Kumbe Iran yo yarimo kubaseka itisha muri ibi fake kabisa. Mwego mwaje kurwana musubiye inyuma ngo tujye mu biganiro. Nta kiganiro cyo kujyana namwe mukiri muri kano karere. Sibwo Iran isa nyiva n'inzira ku murima Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Basa naberuriye bakabwira yuko nta by'ibiganiro bishoboka kubaho hagati yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Amerika ikomeje gutesha umutwe akarere kose. Uravuze ngo rero Iran yese igaragaza neza nanone uburyo bw'imikorere buhambaye bugomba kuba burimo imbaraga ziremereye zo guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imbaraga batigeze batekereza n'umunsi wa rimwe. Aha rero byaje kuba ikibazo gikomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kwigiza inyuma ubwato bwabo. Ku munsi wa tariki 6 ushyira tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu n'uva mu masaha y'ijoro, Leta ya Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bikekwa ko aribo bohereje zira drone nyinshi kugira ngo ziye kurimbura amato speedboat za Leta ya Iran, ku buryo baragaragaza ibizibiti bya byane bari batangaje ko ari ubwato butandatu bwa Leta ya Iran, nako baje bongeye undi mu bari bavuga ko ari burindwi batwikiye mu mazi, ariko ntibagaragaza ishusho na rimwe y'uko barashe ubwo bwato. Kugira ngo rero bagaragaza ivyo, amakuru yemeza ko riboheje izi drone ngo zijye hejuru ya Iran, ikindi kandi banaca intege Iran bayereke yuko batagiye kure yabo. Kumbe Iran iti twebwe sha mukaturasa drone. Icyo ngicyo ni ukwisebya ubwanyu, ntibishoboka. Muraza tuzituritse, muzizane tuzimena, muzizane tuzimanura. Nta muntu n'umwe ugomba kudutera ubwoba muri kano karere. Ikigobe cya Perse n'umura wa Hormuz bigengwa kandi bifitweho uruhare n'abanya Iran. Nta wundi muntu ugomba kugira ijambo avuga kuri Hormuz. Ubwo bisa naho Iran iva n'inzira ku murima Leta Zunze Ubumwe za Amerika, berekana neza ko uburyo bwose bwo muri ako gace buri mu biganza byabo. Nkuko raporo za leta zibivuga, izo ndege zijya pilote zagaragaye ko ari urubuga ruto rw'ubutasi rwageragezaga gushakisha ndetse n'amakuru ya hariya. Iran yemeza ko nta byangiritse byatewe n'izo ndege kandi ko ibintu bikomeje kugenzurwa neza na RGC. Ikibazo kije mu gihe hari ikibazo gikomeye cyane muri uyu muhora Hormuz, mu nzu inyuramo petroli nyinshi ku isi, aho Leta ya Amerika yifuza kuyigenzura ariko bikaba byaranze. Abayobozi ba Amerika bihutiye guhakana amakuru yabanje avuga ko hari ibisasu byaturikiye nanone kuri iki kirwa, bahindura icyo gikorwa nk'igikorwa cyo gukumira, ndetse banagaragaza neza ko indege zijya pilote zabo ngo zipfugwanurwa na Leta ya Iran. Iran iti icyo kirari ni uko mwebwe gutarasa mu bikunde, indege zanyu za drone n'izizana tuzazirasa kandi izaje zote twazirashe. Ibi ni itangazo rya Iran ryaje rishimangira cyane cyane uburyo bw'imikorere bwabo no guhangana n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngabo zabo. Umutwe w'ingabo zirindira amatwara za Kisilamu RGC wakomeje gushimangira ko witeguye guhangana n'ibitero by'indege kandi ko iki gice giheruka gishimangira iyo myifatire. Nubwo kandi hari harakomeje ihangana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijyanye no guhagarika intambara, ingabo za Iran zafashe nanone izi ndege zijya pilote ikino nyinshi mva mu byumweru bishize, bagaragaza ko zoherezwa n'ingabo za Iran za Amerika cyangwa se Isirayeli. Iyi gahunda kandi igaragaza ko hari irushanwa ry'igicucu cyangwa se intambara ikurwanirwa mu ibanga ikomeza kubaho, aho imirimo kugenzura no gukumira ikomeje, nubwo ingamba za diplomasi nazo zigerageza guhagarika ibijyanye n'intambara. Kugeza ubu Iran irimo gutangaza neza ko ikirere cyayo kitazemerera uwo ari we wese kuza kukibasira ngo maze agende nta ngaruka abonye. Oya, uzagerageza gutusha kwinjira muri kino kirere azahura n'izago bikomeye. Iran gakaza umurego ukomeye cyane muri Hormuz mu burute ubwoba ku gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'umuburu babwira yuko bakwiriye kwitondera cyane izi nzira kuko ntabwo ari izi wabo. Muri make bareba ibindi bakina navyo, ariko kuza gukina na Iran ibyo bavyibagirwe muri kano karere muri umuhora Hormuz. Iran ikomeje kwiseberiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igikorwa cyo gukora no gusebya gusa, babwira bati mwebwe nta kintu muri cyo, ariko buriya sana dufite uburyo tugenzura agace kacu, igihe terabwoba ryanyu ntabwo rikora kuri twebwe. Nubwo Donald Trump hari amagambo ari yatangaje, sana nawe Iran byose kugenda yikuba na zero ikandika indi nkuru.
ubwo Perezida Donald Trump yashyiraga imbaraga mu ruhame mu mishyikirano y'amahoro na Iran, ingabo za Amerika zarashe ubwato bw'intambara ufite ibendera rya Iran mu kigobe cya Oman. Leta zimwe za Amerika zavuze ko ubwato bwari burimo kugerageza kugera ku cyambu cya Iran mu buryo bunyuranije n'amategeko agenga ubwikorezi bw'amazi muri ako karere. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwemeje ibyabaye mu itangazo ryasohotse ku ya 6 Gicurasi rigaragaza neza uburyo bakubise n'imbaraga za gisirikari kuri ubu bwato bunini burimo kwerekeza ku cyambu cya Iran. Nkuko CENTCOM bitangaza, indege y'intambara ya Amerika ubwato bwabo nyine indege hagurutse ku bwato bwa carrier bwo nka Leta zimwe za Amerika burasa amasasu menshi ku bwato bwa Iran bwari bupakiye, maze buhagarika ubwo bwato mu gihe cy'ibikorwa. Itangazo ry'ubuyobozi bukuru rya CENTCOM ryanditse, reka nge nawe turisome, bagaragaza uburyo bibasiriye ubu bwato bwa leta ya Iran cyangwa se ubwato bwo kwerekeza muri leta ya Iran, ubwato bukomeye. Ingabo za Amerika zikorera mu kigobe cya Oman zashyize mu bikorwa ingamba zo gukumira indege ingamba zo gukumira ubwato bita indege guhagarika ubwato bwa petrole bwari budafite ibendera rya Iran bwageragezaga kwerekeza ku cyambu cya Iran, ariko saa 9 za mu gitondo ku itariki 6 Gicurasi niho byabaye. CENTCOM ikomeza igira iti, ubu buyobozi bukuru bwa Amerika, ingabo za CENTCOM zarebye neza MT Hasina ubwo yanyuraga mu mazi mpuzamahanga yerekeza ku cyambu cya Iran kiri mu kigobe cya Oman. Bati ingabo za Amerika zatanze umuburo kenshi kandi zimenyesha ubwato bwari bufite ibendera rya Iran ko bwari bunyuranije n'amategeko ya Amerika. Nyuma y'uko itsinda rya Hasina rinaniwe rero gukurikiza ayo mategeko twabahaye, banze gukurikiza imiburo myinshi, ingabo za Amerika zahagaritse ubwikorezi bw'ubwo bwato turasa amasasu menshi aturuka ku mbunda ya milimetero 20 y'Abanyamerika. Mato yarashwe kuri ubwo bwato bwa Iran Navy FA-18 Super Hornet itangijwe iturutse kuri USS Abraham Lincoln CVN 72. Hasina ntabwo ikiri kwerekeza muri Iran. Inditi za Amerika ku bwato zirimo kugeragezwa ariko zirimo gutsinda. Bati kwinjira cyangwa se gusohoka ku byambu bya Iran ntabwo byemewe, inziti zacu zacyakora neza. Ingabo za CENTCOM zikomeje gukora kandi mu buryo bw'umwuga kugira ngo zigenzure ko amategeko akurikizwa. Bati kwinjira cyangwa se gusohoka muri kano gace mu byambu bya Iran ngo bizakunda. Amagambo yavuzwe na Leta zimwe za Amerika binyuze muri CENTCOM ko bibasiriye Hasina ubwato babanje kuko dafite ibendera rya Iran, ariko nyuma baza kwemeza ko bufite ibendera rya Iran ari ubwato nyine byari byamenyekanye ko ari ubwato bwa Iran bwerekeza ku cyambu cya Iran bunyuze mu nyanja cyangwa se bunyuze mu kigobe cy'aba Oman bushaka kwerekeza ku byambu bya Iran bya ruguru y'inyanja nyine ikora kuri Oman. Leta zimwe za Amerika bahise barasa ubwo bwato, bahise baburasaho bakoresheje ya mbunda yabo ya milimetero 20 nk'uko babivuze ngo buhagarike za nyabyo. Hanyuma ubwato bamaze kurashaho kenshi koko burahagarara ngo ntabwo bukerekeza kuri Iran. Mu minsi ishize yagaragaje ko bitemewe kwibasira ubwato bwabo, bitemewe kwataka ibikorwa byabo mu mazi, ko niba Leta zimwe za Amerika zigerageje zikongera gukora igikorwa nk'icyo ngicyo Iran itazabura gusubiza kuri icyo gikorwa. Ntacyo Iran iratangaza neza kuri iyi nkuru cyangwa se kuri iki gikorwa cyakozwe na Leta zimwe za Amerika cyo kurasa ku bwato bwabo Hasina. Niba Iran iraza kubuhorera ikoresheje kurasa ku mato ya Leta zimwe za Amerika, cyangwa se nimba ari izindi ngamba Iran irafata kubera kino gikorwa cya Leta zimwe za Amerika, kuko Iran ikunze gushimangira cyane ko ibikorwa nk'ibi biba ari ubushotoranyi bukomeye bukorwa na Leta zimwe za Amerika mu kigobe no mu bindi bice bitandukanye, bikaba bishobora kuba icyago kibi cyangwa se bishobora kuba ikintu kibi cyane. Gusa kuri ubu kugira intambara irangire hari ibyo Donald Trump we asaba bigomba kumvwa. Ingingo ya mbere yavuzwe na Donald Trump nuko Iran yaba yiyemeje guhagarika ngo ibikorwa byose bijyanye no kungaza uranium mu buryo bw'igihe kirekire akurikije gahunda yatanzwe mu buryo nk'ubwo Leta zimwe za Amerika zemeza gukuraho kandi buhoro ibihano bikomeye by'ubukungu byafatiwe Iran mu myaka yashize,
kandi biteganyijwe ko Washington izarekura miliyari z'amadolari mu mitungo y'imari ya Iran yari yarahagaritswe mbere y'igice cy'amasezerano. Tehran na Washington byombi icyarimwe bagamije kurangiza inzitizi z'intambara, ariko ibijyanye no guhagarika intambara binyuze mu gutanga uranium ya Iran isa nawe yabihakanye, bakitabyemera, bakitabikunda, ndetse n'ugerageza kubivugaho ariko iki gitagaseka kuko Iran itakemera gutakaza ubushobozi bwayo. Raporo zivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ejo ihagaritse ibikorwa bya Hormuz cyangwa se muri Hormuz mu rwego rwo gukumira ko amato yahagarika cyangwa se yakomeza gukumirwa na Iran. Maze Trump yemera kubihagarika ibyo bikorwa byabo bya Project Freedom kugira ngo arebe ko ibiganiro bizakomeza, ibiganiro bitaziguye bikaba mu ibanga. Bivuga ko Trump adashaka ko izamuka ry'intambara rikomeza muri kara karere, agashaka iterambere rya diplomasi. Intumwa za Trump, Steve Witkoff na Jared Kushner, nabo bivuga ko bagira uruhare runini mu bikorwa zo guhuza na Iran. Niba Tehran yemeye amasezerano yatanzwe, abayobozi bizera ko ihagarikwa ry'imirwano hagati ya Iran, Amerika na Israel rishobora gutangazwa vuba hangaha. Noneho intambara kavuga ko ishyizwe akadomo, bose imirwano yahawe ikindi gihe kinini cyane cyo guhagarikwa. Nyuma y'ibyo hazaba hatangiye kandi ibiganiro z'iminsi 30 ku bijyanye no kongera gufungura inzira ya Hormuz no gukemura ibibazo byo bya kirimbuzi bya Iran. Muri make bari kureba uburyo noneho ibyo gufungura Hormuz byanywa mu biganiro kuko imbaraga za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zananiwe. What? Umudepite wo muri Iran Ibrahim Razai yanze ayo magambo yatangajwe na Amerika, avuga ko ari ibisabwa n'abanyamerika bidashoboka ko byizewe mu biganiro. Perezida wa Amerika ngibyo arimo kuvuga ni nko kwiki gitagaseka, ubwo ntagushobora kuzagerwaho aho leta ya Iran izemera buno busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bakunde babane nabo neza, ntago ari ukubagura. Iran iti ibyo barimo kuvuga nuko ari kubona icyo dushoboye, bari kubona ko tubakorera ibyo batari biteze maze bakagenda intambike. Ubwo ivyo rero ni bitonde. Hanyuma rero nyuma y'ibyo byose Bwana Mojtaba Khamenei ngo ari gutsinda intambara. Ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Bwana Abbas Araghchi wavuze amagambo akomeye agaragaza ko White House cyangwa se Washington ugamba rwabaheneye barimo gutsindwa, ariko ngo Iran yo iri gutsinda Mojtaba Hussein Khamenei intambara ari kwitsinda, Trump agatsindwa. N'amagambo yatangajwe na Abbas ku itariki 6. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yavuze ko ari igihe gishya cy'ubufatanye na Beijing, bigaragaza ko Iran ubu ishaka kongera ubufatanye bwayo n'Ubushinwa nyuma y'intambara n'ibirangiye. Abbas Araghchi yatanze itangazo nyuma yo kugirana ibiganiro na mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi i Beijing. Ibyo bikaba byaratumye ubutumwa burushaho kugira agaciro mu rwego rwa diplomasi mu gihe cy'ivugurura rikomeye mu karere ndetse no ku isi. Araghchi yavuze ko Iran nyuma y'intambara itandukanye Iran yariho mbere yahindutse habonetse indi Iran. Imvugo ye isa nkaho babona ko Tehran makimbirane yamazemo iminsi yahavanye izina rikomeye, izina ry'icyubahiro. Abbas Araghchi amagambo yatangaje utayumvishe ntago wazaba kuri kibyi intambara, umeze nka wundi wari inyama ariko umurizo ukamunanira. Mu byo Abbas Araghchi avuga ati inshuti zacu z'Abashinwa nazo zizera ko Iran nyuma y'intambara itandukanye na Iran ya mbere y'intambara. Rwego rwayo mpuzamahanga rwarazamuwe kandi rwagaragaje ubushobozi n'ububasha bwayo. Bityo rero igihe gishya cy'ubufatanye hagati ya Iran n'ibindi bihugu kiri imbere ahangaha. Twasuzumye ibibazo biriho ubu, twaganiriye ku ngingo zijyanye n'intambara n'uburyo bwo kuyirangiza. Misiyani irakomeje, ibibazo birebana na gahunda y'amahoro ya Iran yo kurwanya ibitwaro bya kirimbuzi, ibiganiro ku bihano n'ibindi bibazo byose bifitanye isano n'ibihugu zombi. Ikibazo cy'umugezi wa Hormuz cyari kimwe mu bintu bikomeye twaganiriyeho, kandi twanavuze ku mpamvu yo kubahiriza uburenganzira bwa Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Hamwe n'ibitekerezo byose twagiranye byari byiza cyane. Uyu nguyu ni Bwana Abbas Araghchi wavuze amagambo akomeye uburyo baganiriye na leta y'Ubushinwa kuri kino kibazo. Byibuke ko Ubushinwa ni kimwe mu bihugu byavuzwe ko bifatanyije na Iran mu guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo se kumeza gukocora Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuyakubitira hareba inzega, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze ibibi byinshi kubw'ivyo badakwiriye kwihanganirwa. Ikindi nuko Ubushinwa ni kimwe mu bihugu byungukiraga mu muhora wa Hormuz.
amato menshi apakiye peteroli iva muri Iran yerekezaga mu Bushinwa. Bivuze ko Ubushinwa ni mu bantu benshi bahombeye cyane cyane muri ino bikorwa z'intambara, ariko kandi bemera kino gihombo bitewe n'uko bavuga yuko ari ukwihagarara kwa leta ya Iran, kwa leta zimwe za Amerika, bizatuma Amerika itongera gusuzugura namba Iran umufatanyabikorwa mwiza w'Ubushinwa, ndetse no kubona neza ko Ubushinwa ari igihugu gikomeye, ariko kandi umuvandimwe wabo Iran nawe ari igihugu gikomeye ugomba kubahwa, cyangwa se bagomba kubaho uko byagenda kose. Gusa aho nubwo bimeze gutyo kuri urwo ruhande, umwe mu bihugu z'Abarabu zo birimo gusa naho biri gupanika cyane, ndetse bagasa naho bari gutinya ibishobora kuba mu karere. Ku itariki 6 Gicurasi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran amaze kugirana ikiganiro kuri telefone na mugenzi we wa Arabia Saudite, agaragaza ko Iran na Riyadh bakomeje kuvugana mu buryo bwa diplomasi mu gihe cy'ibibazo bikomeye byo mu karere. Abapasaderi bo muri Iran banavuganye kuri telefone na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Arabia Saudite Faisal Ben Farhan ubwo yari mu ruzinduko rwe mu Bushinwa. Yongeye kandi urundi rwego rw'imikoranire ya diplomasi mu gihe ari ibintu byihuta ku kigobe cy'inyanja. Buretse bose kuri telefone bavuganye na Abbas Araghchi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran ari muri China mu Bushinwa. Ndibajije ngo Bwana Abbas Araghchi yabahamagaye ari kumwe na Wang Yi ngo bumve icyo bavuga ku byemezo bamaze kuganira. None se ubwo byagenze gute? Hagati aho umunyamabanga wa leta zimwe za Amerika Marco Rubio we yemeje ko igikorwa cya Epic Fury cyarangiye ku mugaragaro, bigaragaza ko icyo Washington yagaragaje ari iherezo ry'icyo cyiciro cy'ibikorwa bya gisirikare. Bisa naho Marco Rubio yashimangiye cyane cyane ko ibyo bagiye gukora muri Iran babirangije, iyo operation y'igisirikare yabo yarangiye, bahanze amaso Hormuz niba bataraza kwikocorerwamo. Nyuma gato y'ibyo, President Donald Trump we yavuze ko hagaritse nanone Project Freedom nyuma y'umunsi umwe gusa ubwo butumwa bumaze butangijwe, agaragaza ko ari impinduka yihuta mu buryo Amerika yakoreraga mu za Hormuz. Zimwe za Amerika kandi zatangaje umushinga w'ubwisanzure mu kuyobora bw'amato yose, ariko garagaza neza ko guhangana na Iran nta muti biri kuvamo. Muri make basanze uyu nguyu munya Iran mu Peresi kumukubita umeze nk'ugiye kwijomba amacumu mu gatuza. Ku munsi wa mbere w'ubutumwa, Iran yashinjwe kuba yarakubise Fujira muri leta zimwe z'Abarabu n'amato menshi y'imizigo. Ku munsi wa mbere w'ubutumwa bwa Project Freedom, nyine uburyo bwo kujya kumiranga amato ya Iran bagatambusa ubwato, bahita babona Iran n'abasazi nugukubita ibyambi kabiri mbagura nimba muje bati none nimba batangiriye kuri bino byamu nka Fujira bagiye kubita ku nganda, muhagarike. Trump ati oya tubivuyemo dusubiye inyuma. Ibiro ntaramakuru bya Tasnim byatangaje ikiganiro cya diplomasi hagati y'abayobozi bakuru ba Tehran na Riyadh, bigaragaza ko itumanaho rya back channel ryakomeje nubwo hakomeje kuba imvururu mu gisirikare. Ibiro ntaramakuru bya Tasnim byatangaje aya magambo akurikira, ngi nawe ngira ngo turebere hamwe ibyavuzwe. Nyine rumvikana n'uru rwego rw'itangazamakuru rwo nk'iki gihugu cya Iran ni Tasnim. Tasnim News Agency yagize iti: Sayed Abbas Araghchi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cyacu uri Beijing, uri guhura n'ubuyobozi kugira ngo bajyane inama n'abayobozi b'Ubushinwa, yaganiriye kuri telefone na Faisal bin Farhan, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Arabia Saudite ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu. Komeza agira ati: yaganiriye kuri telefone na Faisal, baganiriye byinshi kuri wa gatatu ushize, ngo ni ikiganiro kibanze ku by'ingenzi ubufatanye hagati y'ibihugu bibiri, ngo Saudi Arabia ndetse n'igihugu cya Iran. Nkuko Tasnim izemeza, yemeza ko ibiganiro zari ingenzi cyane kandi inzira barebyeho ari inzira yo guhagarika iterambere ry'imirwano ndetse no kwirinda cyane ko impungenge z'intambara cyangwa se ibisa nk'aho ari urugamba byakomeza, ahubwo akifuza ko intambara yahagarara, kwirinda ko amakimbirane yakwaguka, umwuka mubi ukavaho. Iyi telefone yatangajwe nyuma y'umunsi umwe gusa Arabia Saudite yitabiriye igitero giherutse kuvugwa muri UAE, bikaba bishimangira uburyo diplomasi y'akarere ubu ngubu irimo gukurikirana ibera hirya no hino muri Hormuz. Saudi Arabia cyo yavuze yuko Iran kwataka UAE atari ibintu byiza, ari bibi. Ni ku itariki ya Gicurasi Arabia Saudite yatanze ikiganiro ku mugaragaro ku bitero bya Iran byagabwe ku karere ka Fujira muri UAE,
no ku bwato bwa Amerika buri hafi aho ngaho, bigaragaza ko Riyadh yarimo kugaragaza ko nayo yiteguye gutanga umusada. Riyadh yamaganye icyo yavuze ko ari igitero cya mbere cya Iran ku bihugu byo mu kigobe cy'inyanja kuva ihagarikwa ry'imirwano ribayeho, iburira ko ibikorwa nk'ibyo ngibyo bibangamiye umutekano w'akarere kose. Ibitero vya Iran vyabaye umunsi leta zimwe za Amerika nazo zatangizaga kuzana amato yabo nyine y'intambara mu kigobe cya Hormuz no gushaka kurasa ku bwato bwa Iran. Mama we, mukibwa ko byagenda rero batabasubije. Iran ntago ari ikora, kandi igaragaza neza yuko nimba yatatse igomba kukwataka, itera ariko kandi nta nubwo yemera kugenda udakubiswe. Ntigaba igitero ku muntu wari we wese, ariko kandi nanone ntabwo yemera ko uyigabye igitero agenda amahoro. Byange bikunde nawe urabizira. Rero Iran igamya cyane ko mu gihe cyose leta zimwe za Amerika zaba ziyatatse, abafatanyabikorwa bayo nabo bari muri bamwe bagomba kubizira. Kandi byange bikunde hari byinshi bagomba kuzabona nk'igisubizo cyitwa kuri Iran. Tugarutse ku byavuzwe rero ku ndege za leta zimwe za Amerika, izi ndege zigushyira ibyo twakita nk'umuyaga uhuha, bari kuzihuha bazivana mu nzira. Nk'ubu iyi ndege ya leta zimwe za Amerika bakibaza ngo byigendekeye gute, zagenze gute kugira n'ubundi bayituritse. N'amakuru akomeje gucicikana mu itangazamakuru bitandukanye yemeza ko Amerika iri guhomba cyane, maze guhomba indege nyinshi kugeza ubu ngubu. Mu gihe umwuka mubi ukomeje kwiyongera mu karere ka Gulf kigobe, amakuru yo ku 5 Gicurasi yavugaga ko indege y'ingenzi ya Amerika yaburiwe irengero ubwo yagurukaga hejuru y'agace ka Hormuz cyangwa se hejuru y'akarere k'ikigobe. Bivuga ko indege ya Boeing KC-135 Stratotanker yohereje kode y'ihungabana ry'ubutabazi ubwo yakoreraga hejuru y'ikigobe cya Perse. Dukurikije amakuru ya radari y'indege 24, indege yatanze ikimenyetso cyemewe ku rwego mpuzamahanga $2700 mu gihe cy'urugendo. Mu masezerano y'indege ku isi, kode ya $2700 ni drone yo kuvuga yuko indege ihuye n'ikibazo gikomeye mu imbere kandi igomba kwitabwa byihutirwa. Vuga ko indege itwara essence yari ivuye ku kibuga cy'indege cya Al-Fla muri UAE mbere yuko itakaza sinyale ikomeza kuzunguruka hejuru ya Qatar. Kurajyanye no gukurikirana ibintu yavuzwe ko KC-135 yinje mu buryo bwo gufata ibintu mu buryo bw'uruziga mbere yo kumanuka ivuye aho igaragara kuri radar. Amakuru yavugaga ko indege ishobora kuba yaragerageje gukora ibikorwa zo guturiza mbere yuko igwa mu buryo bwihutirwa. Abategetsi ntibatangaza icyateye ikibazo cy'ubutabazi bw'ibanze kuri iyi ndege ya KC-135, indege ya gisirikare zimwe za Amerika. Itangazamakuru rya Iran Fast News ryatangaje ko ibura ry'iri ndege y'ingabo zimwe za Amerika kuri radari ari ikibazo gikomeye kandi bagomba kumenya aho gituruka. Washington yo yirinze kugikivuga ku mugaragaro. KC-135 kugeza ubu cyaba ari igihombo cyekomeye. Igihombo cya nyuma cyavuzwe kuri izi ndege za Amerika KC-135 kibaye mu gitero cya Iran mu burengerazuba bwa Iraq muri Werurwe 2026. Kuba rero izi ndege za leta zimwe za Amerika zaba zirimo kwatakwa mu buryo budasanzwe cyaba ari ikibazo gikomeye. Amakuru yavugaga kandi ko indi ndege y'ingabo za Amerika zikoresha essence KC-136A Pegasus ishobora kuba nayo yarahuye n'ibibazo muri ako karere. Amakuru ya Fast News yo muri Iran yavugaga ko KC-136 nayo yohereje bwa butumwa 2700 hejuru y'ikigobe cya Perse. Bivuga ko iyi ndege yaguye mu buryo bwihutirwa none muri Arabia Saudite aho gukomeza yerekeza i Tel Aviv aho yari yerekeye kimwe n'ivyabaye kuri KC-135. Nta bisobanuro byemewe biriho kuri ubu byatanzwe leta zimwe za Amerika ku mpamvu izi ndege zagiye zitanga ubwo butumwa bugaragaza yuko hari ikibazo gikomeye cy'kwibasira izi ndege za leta zimwe za Amerika. Ibisa naho zabaga zatatswe cyangwa se zigabwe ibitero by'ikoranabuhanga cyangwa se mu buryo bumwe na bumwe ikoranabuhanga ryabo bagihita baryinjira ntibibashe gukora, bakabona gukomeza urwo rugendo byaba bidatanga amahoro bagihitamo kubihagarika. So tuvuze ko leta zimwe za Amerika muri karere zatangiye kubona ko bagiye guhangana n'abafite imbaraga ziremere, abihagararaho, abemera kurwana kugera ku munota wa nyuma. Maybe ko tutaba tubeshye, ariko kandi nanone kwemeza ukavuga ngo leta Iran izatsinda leta zimwe za Amerika by'uruheno nabyo biragoye. Ariko burya iminsi ihamya byose, itubwira icyabaye n'ikizaba. Iran izaza guturiza imbere leta zimwe za Amerika. Amerika izongera itegura ikindi gitero kitari Epic Fury kuri Iran, cyangwa Iran iraza gutuza. Iminsi iri imbere hatse byinshi, uko bucye bukira bizazana andi makuru. Yatumenya icyanyacyo, yatumenya igihe nyacyo cyo kumenya ibinangwa se biriya. Tumenya niki buri wese
yabona muri iyi ntambara. Komeza kugira ibyiza ubana natwe. Mushime cyane kuri inshuti nziza tujya tubana buri munsi. Winjiye mu muryango mugari mushya wacu kandi turabana uko bukene uko bwije. Ngaho mugubwe neza. Amahoro, imigisha, amahirwe, guhaha no kuronka. Mwese inshuti zanjye nibyo mbifuriza. Salam shalom.